arayireba arambwira ngo mwana buriya nzu wayubakisha numva ntayumvishije. Arambwira ngo nyamubwire mu nka nizo ashobora nyamubwira mu nka arazumva yansubiza araceceka arasaba mbona araje arambwira ngo ngo ndiye ngo twogana ni waje kunsaba imbabazi ese niki ati nifujije nakoze icyaha kukwifuza ariko nawe nasanze kugira kwicaha se niki cyangwira arambwira ngo yifuje ngo yoba yarangana naje ngo naje nkangana n'umukobwa wanje nari mfite umwana w'umukobwa w'incuke ngo yoba yanganaga naje ngo naje nkangana n'umukobwa w'incuke wanje ngo namara nyigishe ngo se jewe nari nzi ko amasomo azatuma mbasha kubaka inzu nkiriya nkamwanje nari nzi ko amasomo azangira akamaro kuko iri haruguru iwacu twari tuzi ko wasomye yageze arangiza inka yarangiza akaza kuba umwarimu tukamwishura ibipfura cyangwa tukamwishura ihene n'ibigori ko murabyumva. Ako gace niko nakuriyemo rero inzi iyobokamana ibyo byadukoreye kugira ngo tutabasha tukanyurwa mu mutima kandi tukumva turi abatunzi wa mugani dutungishe benshi ariko tugasa nkaho umugisha Imana iduha wo kuja mu ijuru gusa atari uwo kwisi. Ariko ndababwira ikintu kimwe kibi kuko hari namaze kureba neza sanga ro probabilité ariko zabakeneye nubwo Yesu yavuze ngo biragoye kumutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru si bari abatunzi baruriya rwego yavugaga ariko nije no vuga ibindi biragoye ko n'abakene bazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abakene b'urwego rw'iwacu ruri ko rano urwego rw'abatindinya kuje kandi batindahajwe gutindahazwa muri uvise arico bakeneshejwe birenze n'ubujiji bwabo bwo kudashaka kwiga no kujijuka. Buriya rero ikintu kera narizi ko gukiranirwa ari nko gusambana cyangwa ari nko kwiba ni ibintu bitandukanye. Abantu batazi ko gukiranirwa kandi muzi ko abakiranirwa batazaje hehe mu ijuru. Umbwiye ngo mvuge nk'umuntu wacitse intege ariko siko bimeze ni ngaho abanyamurenge bose ari abakiranirwa. Gukiranirwa ni ugukora ikintu amafuti wakagombye gukora neza. Ngiye kugaruka ku magambo nababwiye ejo bundi. Yesu yaturemye aduha ubushobozi bwose. Jewe byibuza ubu maze kugera mu bihugu umunsi nariko mbiharura ubushize sinzi uburyo abakobwa banje bariko bambura ngo sumaze kugera mu bihugu bingahe dutangira kubyibukanya turandika. Uwo munsi twagejeje nka 50 nabingahe sinibuka niba ari 50 nabingahe byo kwisi. Ibyo ari byo bose mu bantu bariho muri iki gihe habe n'abazungu tubaniriye twatugana ngasanga ashobora kuba mbarusha kuzinduka kuba narasuye ibihugu byinshi kamenya buri gihugu umuco wacu uko citwara ibikigize. Nasanze abanyamurenge bonyine ari bo bantu badakunda igihugu cyabo niyo mpamvu muri hano ko turaganiraga hatari mu buryarya nimbororosa ndabababwirije nka kurya barya abandi bose bababwirije sige ntabyibuza ntabatema ikintu gishobora gutuma utekereza ngo uhindure ukumeze. Ibindi bihugu byose nushaka kwera hano mu Burundi were no mu Rwanda jewe natuye mu Rwanda buriya imihanda leta yaciye ni mikeyi abaturage bazabicara bonyine ije n'agace uduce natuyemo haba Butare haba ni Kigali hari muri kapitali hari imihanda twahanze tukikorera umuganda gusa tugaca umuhanda wo muri quartier. Leta hazashiraga imyaka ikabona wa muhanda urahari ufite akamaro bakazaza gucishamo biriya bimashine kugira ngo imodoka nini zicemo. Ariko mumbwire kuvisiyare biriya muza mubona tuburana zo kuvuga ngo nitwebwe buriya abanyamurenge nibo bageze muri kiriya gihugu bwa mbere. Ababembe badusanze muri kiriya gihugu, abafurero badusanze muri kiriya gihugu ko turumvikana.
ariko abanyamurenge bananirwa gukora initiative n'umuhanda leta yari yarasize abazungu bari barakoze umuhanda nushaka uve kuri zero si umuhanda abagabo bakuru bo barahazi si umuhanda nje namenye ubwenge kwibarabara hakurya yaho gucya mu mahasha niho umuhanda uca mu mikenke ukinjira ugahuruka imwenga kari agace k'iwacu wari warasibye uw'imwenga ukora uwo mu babembe ukora ababembe umuhanda wageze ucika ikiraro bagataba ikiraro niki cyari cyarabujije abanyamurenge guca imihanda kuko sibo ababembe bageze bafata ibipaho twebwe byaranashoboka ko utanga ikimasa undi agatanga ikimasa habe n'ubunyine uri mu kurengereza abantu mu bibogobogo je natanze ikimasa gusa Rutambwe rawe yaratubwiye ati mumfashe ndi no mu Rwanda ndagituyiriye tanga ikimasa n'abandi nk'abangaye bagenda batanga ibimasa bavugisha abantu ni babundi pamu yari itangiye kugeririya baca ko gahanda niko kari mu kugemura zira mpuzi ziri muri bogobogo niki cyabujije abanyamurenge uko tuvuze ubunyine twemere ko ubunyine turimo turengana ariko turenganye twarakoze iki mu gihugu cyacu ubunyine umunara twahasize hashize imyaka twebwe dushobora kuzasazira mu mahanga abanyesiraheli bagiye muri 70 mu mwaka wa 70 basubirayo mu 1948 siko ko murabyumva ariko bari barasize ibimenyetso bizotuma iwabo hagira gute hamenyekana ubu nyine umwana wanje utarakandagira iwacu monima nahasize icyo data yahasize icyo sogokuru yahasize uko ikivumu cya Rutambwe kiba mu rurima ntazi ko ababembe bazatema niki twahasize legacy ikimenyetso twahasize niki mwebwe iwanyu nikiye gihari hari gihari tagihari icyo rero nikikwereka kuko turi abantu bafite ikibazo dukeneye gukemura kandi tukagikemura mu maguru masha ikibabaje ibi mpaye mbabwira sinshatse kwigira igitangaza shobora kuba ndi muri bake babibonye kandi nanje nabibonye aho ntangiye kubonera ibyo abandi kabona ibintu abandi bakoze bikoreye kavuga ni gute abandi babyikoreye twebwe tutogira gute tutobyikorera twari dufite n'ubushobozi butuma tubyikorera icyo reka mengereke aho ngaho uko ngiye gutangira kuvuga n'abanyapolitike bacu ibyo batakoze bakagombye gukora ariko nabanaga imfizi y'indambitega kasi nimba se ataributse kwikorera umuhanda ngo yicire n'umuharura azarika guhota ikime uragira ngo umuhungu we yari kuba perezida cyangwa ministre cyangwa akaba umukire akibuka guca umuhanda noneho rero ngiye kubabwira ikintu gikomeye shaka kubabwira cyatumye nsoma ari amagambo tubanze tuve muri biriya kuko bunyine ko muratekereza uko hambabwire dusubiriya abahungu batanu babagije kugira ngo bace umuhanda uba uhuza umuhanda n'undi gusa buriya iwanyu ntubona ari mu rurimba iyo muje guca umuhanda ubageze hari mu rurimba rwa kabiri twita mu Nyakabara abanyakavumu n'abagaca ubahuza abanyakabara no kukavumu abanyakavumu n'abanyamugore bagaca uwabo kuriya bibogobogo yose ibari imihanda Minembwe iyo duhere mu Rugezi iyo abanyarugezi baca umuhanda ubahuza no mu Biziba cyangwa na Kabingo n'igakangara igakangara bagahura no kuri Murizi kabahuza na kwimiko ikabahuza na Gakenge kabahuza no kuri Karongi kabahuza na Bidego kera mu yindi migi minini nka Londres bagira icyo bazabita ngo ni ring road ring mu gifara mu Cyongereza n'urupeta hari umuhanda w'urupeta imigi minini kuko mu migi minini imodoka zinjire mu muhanda umwe tizobona aho zica baza baca umuhanda uzunguruka umujyi bakawita ngo ni umuhanda w'urupeta uku nano Nairobi urahaba wa muhanda akaba ari ugaburira intara zose uko kero narinkoze ni ring road ni umuhanda w'urupeta ukazunguruka Bidegu ikambuka Karingi
ikazamuka gitavi rugabano gahwera mu marango ugahura mu biziba ugahura hariya none mwamara mugaca imihanda. Izo ni ibintu abahungu bari hariya bageze barimba wa marayika wa leza iyo baje gutekereza ko bazatura muri kiriya gihugu ari cyabo baba barakoze. Noneho abayobozi baje aho hariya igihe twagize amahirwe yo kugira akanyo ko kugira abayobozi bakavuga ngo iriya mihanda ikoze n'amaboko, reka tugire gute tuyicishe mu imashini. Icyo rero nshaka kuvuga, iterambere rizarizanwa n'umuntu agakongeza bose. Imana ishimwe ko imbaye umwanya wo kubwira mwebwe, nimbona gusa abandi babiri batatu kandi abizi ko mwese muvanga mwumvisha imbaye, muzaba muri abantu beza muhindura abanyamurenge. Ngiye kubabwira ibintu byo kuduhindura ahangaha noneho turi. Muri Matayo 7 no kuri 7 haravuga ngo musabe, mushake, mukomange ku rugi terebye. Twebwe rero uko twari tuzi, sinzi jewe nimba wanyigije Sunday school ari wo wambeshe, nari nzi ko gusaba no guhabwa no gushaka no kubona ari uguhumiriza ngasenga amasengesho y'urudaca, ngasenga Mana umfashe nzabona iki, umfashe nzabona iki. Ndetse n'abahanuzi bakaza bagashiraho amasezerano, wamara gushiraho amasezerano ukamuvuga ngo n'abahanuzi bampanuriye iki ngiki, ngategereza wapi. Umunsi umwe ndi mu Rwanda, ndaje no kubabesha, ndi mu Rwanda ndirimba indirimbo sinibuka niyo mugakiza nimba ari kangahe, ivuga ngo amasezerano yose 15 uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, isi nibizavaho. Iyo ndirimbo umutima urambwira ngo reka nyiririmbe nyumve, ndayiririmba ndayumva, mari kwirimba ndayumva, umutima urambwira ngo soma ijambo. Toge nari umushomeri, soma ijambo, soma ririya jambo, ari kurisoma itekereza. Ndavuga ariko icyo gihe mu Rwanda hari amahonije intambara ikirangira muri 40, urumva jenoside yarangiye 94, ije nageze mu Rwanda mu kwa 10 mbanza kwiga. Igihe mbaye niga kubera nyine izi responsibility intambara igiye gutangira iwacu, nza umugore na mukuru wanje nawe yarari muri kaminuza arareka mbona ubuzima. Umunsi umwe mbaye nsenga nsoma ririya jambo, ariko ndavuga ese iri jambo ko nta muhungu wasenze nka Rutambwe, umuza mumbona dusubiyeyo tukavugana abantu tuziranye twasenganye. Wa mugani hari umugabo wakoze kuri Rugagaza ahangaha, nagaze mfukama mu ruzi rw'iwacu rwitwa Kabirabira, bari baracukuyemo igisima cy'inoro, ngapfukama mu gisima. Umunsi umwe napfukamye nanduruye inka nimugoroba, nanduruye inka gutya maze kuzikama nimugoroba. Icyo gihe nibwo nari nshimye ndasenga muri y'amazi, ndasenga si numva kisaki, ariko sinayitaho kuko nari nkiri paye, numva nkiri mu munezero. Bakubita ingoma ya giheke ya mu gitondo, ngira none nibwo nagaruye ubwenge. Uwo munsi twageze dusenga nijoro, umutima urambwira ati nakerereje abandi kurya, none bagiye kuja mu ikarisa. Ariko ntekereze mbona uwo munsi dusenga nijoro, sinzi ukuntu nunamutse gutya ndareba mbona burakeye neza, nambara imyenda ndagenda. Ngere mu rugo madama akandeba, yaraki umugeni cyane, agatinya kumvugisha, kandi naje kumvugisha nkumva no kuzuzwa. Nagiraga muramu wanje yaranzi cyane, arambona arambwira ngo ngwino ngwicaye, arambwira ngo kuradutera ubwoba, tuza aho waraye ariko uko wabaye kuradutera ubwoba, ngwino ngwicaye ampicaye. Arangiza arambwira ati wija mu wawe ngwino mu wanje, ngenda mu wiwe abarimo ndyama. Arambwira numara kumva wagiye ku murongo neza, ubone guhura n'abandi bantu kuradutera ubwoba ko turabona ntwe tumenye kumeze. Icyo nari ngubwiriye, icyo gihe nari narasenze ndakomeza n'ubu ndakira
bikantandukanya no gusenga, ariko nkabona amasezerano, nkabona ko ndashonza, naje kuja ku musitari nkabura ifaranga, ndirimba ya ndirimbo mari somera ijambo, mari kurisoma ndavuga ngo naribeshe, kandi ndabibabwira namwe muzumva. Nama mpaguruka ndagenda ndeba undi muhungu, nageze mu nari muri kaminuza, ariko ndeba undi muhungu iwe ariko yiga faculté y'Icyongereza, ndamubwira ngo nandika CV mu Gifaransa, ndamubwira ngo iyi CV yanje yinkorere traduction mu Cyongereza, arayinkorera, arangize ndagenda. Icyo gihe sinagiraga n'igiceri pe, ndagenda sinzi uburyo naterese undi mugore wakoranaga na mwene data wacu muri kaminuza, ndamubwira ushobora kumfotorera diplome zanje, arazimfotorera. Mare icyo gihe hari ataraba ikoranabuhanga, bageze bashaka imyanya y'akazi bakamanika ku bipango by'amabiro yabo kugira ngo ari ushakira akazi. Ndepoza ngega kubabwira uburyo muri Matayo icyo bisobanura, mushake muzagira gute, mbabwira ukuri, tushobora gushaka ifaranga ngo uzibure. Iwacu bageze baca umugani usobanura iki gice neza, bakavuga ngo ushaka inka aryama ngazo. Ni ukuvuga ngo abasaza batunze inka bari abasaza bakira baborozi, nubwo twageze tunyuzamo ngo bari abantu n'abanyamugisha, ariko bahungu bose bitangiye inka. None kandi yose yakunze inka aza toza n'umwana wiwe. Niyo mpamvu mwageze musanga hari amazu agira inka kuva kuri sogokuruza, sogokuru, data, habe naje izo batwaye zari mu magana menshi. Kubera ko nje kandi ndaguha evidence uko hano hari abagabo bangana gutya batarakumira gahira n'akamwe. Jewe nacukiye mu kiraro kugira ngo bancutse ko naratinze konka, naranze gukonka, bantwara mu kiraro, mba mu kiraro, tura mu kiraro, twaba ni muhira ku Kavumu, kaba mu kiraro ijya ku Kagugu, mama kangu nageze ngenda mu kiraro mu kwezi kwa 9 inka zisuhurutse, mu kwezi kwa 7 bakaza kuntega ngo bandamutse, mu kwa 7 tugiye gusuhura inemba, kaje inemba na vinemba ngahitira mu kiraro, tukagira abashumba ahandi, abashumba bataha nijoro, jewe nkarara mu nka. None sizo nka zo kwanga kunyemerera gute? Uzombira mu muhungu waraye ari conducteur w'ikorara repeta makorari, utazi kwinyana yagize ibinga, utazi kwinyana ifite ikirongo ngo ayipurize, azorora inka kimwe n'umuhungu waraye impande rw'inka, uzumenye inka uko yayivuga. Kuri inka twebwe twatunze inka twabaye mu nka, wageze uganira n'inka. Inka ni bene wacu twatuvugana uko ukamenya uko inka yayivuga, waba uri kumwe n'inka irungu rigashira. Abantu batunze inka nabazishatse, abantu bashatse amafaranga barayabonye, abantu bashatse akazi barakabonye. Na depojeje ahantu hatagera 7, bandumira muri interview, ndagenda nshaka undi muntu antegura uburyo baza hari muri 98 mutagira ngo uyu munsi haraza kubona ka muri yarahiriwe ngo kera ngo ari Buraya gukora akazi, ndi Buraya gukora akazi. Ubu nyine abinji igisirikare cyo gihe naba general, none se narije igisirikare cyo gihe nk'abandi general naba ndaragikoreye. Nukuvuga ngo muri systeme professionnel ndi general pe, kuzo uko ndakoresha ururimi mwumva, uri muranyumva. Iyo uvuye ngira abakoresha bamwe kubera ko bavutse ahantu heza, ubu ndabaha urugero rumwe gusa. Ubushize umukoresha wanje, chef wanje direct, kandi afite experience rutiyanje, ariko kubera ko batagize amahirwe yo kugenda akora mu bihugu byinshi, nkabona arabura ibintu, ndamwicaza ndamuganiriza, muganiriza arambwira ni Imana yakweretse ntoya, ni experience yanje. Arambwira ngo bari bagiye kuzanyirukana, none ndandika muri mubyo twadukora mu mihigo tuzadukora ko uzomfasha kunyigisha kuyobora abakozi. Umukozi umukore chef wiwe nawe aravuga ngo nanje, aragenda akaganira nawe, abo bose n'abazungu, aramubwira ati nanje ahubwo nanje azaza nyigisha. Hejuru hari undi umwe gusa, uri hejuru uyoboye isi ko novuga, abisome arampamagara,
turaganira akambaza ibintu turaganira twaguhaye akazi katariko karasiko kazi kawe kuva uyu munsi nguhinduriye akazi ampa kandi kazi ariko arambwira n'ubwo nguhaye akazi kandi hejuru hari abantu aba bantu sifite ubwenge bwo kubigisha gukora akazi kabo kandi nimbabwira ngo uri mutoya kuri bo uzubigisha bizabatera ikibazo none ngiye gutegura bari nk'abantu nka 10 n'abangahe burya buri munsi mu mezi atandatu buri umunsi umwe kwiyinga mu gihe cy'amezi atandatu tuzoza dutegura amasaha 2 dutembere tuve muri biro tugende tuganira haba ahantu iri aho baza bakora n'imihanda yo gutemberamo itacamwe imodoka itacamwe iki iyo baza batemberamo n'imbwa zabo gusa ikoze muri kaburimbo dutembere tuje muri parke utuganirize n'abakocinze amezi atandatu chef arambwira ngo umusaruro nashakaga wararenze atangira kumpa abandi bo mu yandi ma departement atangira kumbwira abandi akazi kanje nuko kahindutse kubera iki kubera ko hari nari mbabwiye ibyo nize shaka umuntu aranyigisha ndeke kuvuga ibindi byinshi shaka umuntu aranyigisha antegura interview amare kuntegura uko baza bakora interview ngenda gukora interview ya mbere nakoze mu buzima niko kazi nakoze muri 98 kuva uwo munsi kugeza ino saa dwe tuvugana sindarara ijoro rimwe ndafite kontra y'akazi icyo nico cyambere kuko njewe iyo ntangiye gutekereza ko nzava mu kazi ibyo ko ndabibigisha yenda mushobora kuba mpamvu twebwe nta nako dufite ariko hari n'abandi nabibwiye bagenzi banje bumvishije izinama mu Rwanda bahinduye amateka yabo b'abanyamurenge iyo nteganya ko nzava mu kazi nk'ubu sinenda kuva mu kazi ubu bwo bari mukwirwa bampamagara bakampa akazi n'akanini karuta ko mfite kababwira none kubera impamvu z'umuryango wanje ndacyakeneye 1 2 3 ariko iyo nzava mu kazi inzatangira akazi nko mu myaka 2 inzatangira gushaka akazi ubu nyine kandi dushobora gukora application gusaba ahantu 10 ngubure hamwe principe narahaye gabakora niko abakoresha ikoranabuhanga ubu nyine iyo ndi mu bihe byo gushaka akazi inzankora application minimum 3 ku munsi inzasaba akazi ahantu 3 ku munsi mubare ku kwezi n'ahantu hangahe 90 cyangwa iyo narengejeho ahantu 100 tushobora gusaba akazi ahantu 100 ngubura ahantu 10 bagushoti listing bagutumira kuza gukora ikizamini tushobora gukora ibizamini 10 ngubure 3 cyangwa 5 utsinda ugahitamo aho ushaka ariko bene wacu hari umugabo nshaka mbere kubabwira kugira ngo mbabwire irindi jambo noneho riri mu buzima bwayo hari umugabo wigeze kuza kumbwira ngo yaje ngo musengere yarangije kaminuza ndi muri primaire w'umunyamurenge aje gukora i Burundi twese duhura mu Rwanda ari mu bantu nababwira ko bizi ibintu uretse n'u Rwanda nisikeneye araza arambwira ngo waraje mu musengere ngo baramuroze ngo ntagira akazi ndamwira barakuroze musengere ni mbere yuko ngusengera mbwira uburyo uzushaka akazi yamambwira ngo tuzi ko narangije ishuri uyu mwaka n'uyu ndamubwira ndabizi ko arirangije akaba yambaye ikoti ati dora amadosiye yanjye ndayafite ari na notifiye akuramwo photocopy ya diplome ngiye ndamubwira nyereka CV yawe nukuri umuntu wize cyo gihe CV yawe iri he azana lettre de demande yanditseho nayo igice cy'ikaratasi mu gifaransa cyiza arayinyereka ngo none si iyo bakubwiye ngo usaba akazi nibuze utwara gusa ati niba hari ibindi se yo ndamubwira nyine uziko bakuroze namubwira ne mbona ubwenge afite ariko mbona uburyo atuye iyo myaka yose atazi CV ndamura barakuroze nyine ndamubwira singusengera naba mbeshe
naba ntukishe umurimo nkora turose ndamwira uzonsange kuri biro. Aza kuri biro turicarana mbwira wavukiye he, amazina yawe yitwa nde, arayambwira. Ndamubwira wize amashuri hehe, primaire hehe, secondaire, ko ndandika ntamenye ibyo mbaye nkora. Iwagira uko ndamukoresha ico gihe nari mfite nashobora guha abandi akazi ko ndabyandika kuri computer. Ndamubaze se urangije amashuri wakoze he, urashobora kwibuka imyaka ati nakoze ahangaha naha ibi nibi, inshingano zawe principal, inshingano zawe za ngombwa zari zenda byandika, mukorera CV nayo nyine icibitse kubera ko atigeze agira amahirwe yo gukora ahantu heje. Ndayitunganya neza ndayimprima. Mare hari uburyo ubundi tuzi twebwe abaza bashaka akazi nyine bapagasi, haba amasite uzushakiraho akazi. Ndamushakira nkangahe ndeba ibijanye n'irya CV yiwe. Ndamubwira genda utanga iyi CV, izo zari nka 5 nari mukore nka 5 amapaje nka 5, uzoshireho iyi lettere nyine ya motivation, ushireho ni certificate yawe, ugenda utange ahangaha. Nibikugora uzombwire hatatu nariko mbona nizeye nzokujana making sure ko ya deposit dossier mu buryo bwemewe n'amategeko. Ndamutwara ahambere, aha kabiri, aha gatatu abona akazi tamusengeye. Amarambwira ngo ariko ngo none wowe ngo mwari muzi. Mare ndamuhamagara mutegura uburyo baza bakora interview, abona akazi. Uko yari yarakoroganye na bene se wabo n'abaramubiyo batakiramukanya ngo bagize gute, ngo baramurose, ngo abayumbe ngo baramubwiye ngo ari n'amafaranga yahaye umuhungu wa mukuru wiwe ngo amarara yahamba, ngo none ngo zo musengere ngo zozenje kuyashamburiye. Mwabanyamurenge ubwenge bugira gute, burarahurwa, ubwenge burigwa. Ubu nyine ndakiri no mu Rwanda yagize n'amahirwe ari mu mahanga, ariko naho yahereye yatangira kubona amahirwe kuja mu nama. Yigeze kuva Addis Abeba, aza kundeba ararira, arambwira ngo ahangaha ngeze hose. Ndamubwira nta kibazo, ikoti ryakwire, amakoti azava Ethiopia kwire, anzanira ikoti. Arambwira ngo naje kukubwira ngo ni wewe data, kandi n'umugabo ndebye imyaka ni mu myaka, murumva nawe umuntu warangije university muri primaire, ni mu myaka nk'iyaba basaza barahangaha. Donc uko duteye tuzatugera hano Nairobi nabyo kandi mukubonira mutagira ngo ni mwebwe mwenyine, nire amuzaje niko bimeze. Ukukera bigabo karapanga unaje muri Amerika niba namutuza mu wundi mugi azabungira nde aho kandi sishaka ngo muzangane na Muhoza. Nashika abaze Muhoza ngo niye company uzukoramo, agende bose bazabama bakora akazi kamwe. Wasanga umujyi umwe nimba rukubaga inkoko nukubaga inkoko, nimba rukurinda ibipfu n'abasazi nukurinda ibipfu n'abasazi. Kuko aza tubona habe na muri ana makartier, ukwarani makartier meza Nairobi wo kandi ndahendutse, kandi yo go opportunity z'ubuzima. Ariko uza wamuva irundu mu minembwe uzi ngo abantu baba hehe Kasara naje inza amazina. Hari irindi giterano na Kamambira ariko niri Umoja habaga Kamambiri zitwa Umoja, ntazi abazitwa Umoja. Naringiye kuvaho ni Kamambiri. Umwaza amaza avuye hehe, Umoja, undi Kasarani, Kayore, mukama mutura hamwe mwese. Nukuvuga ngo mutura hamwe mwese. Nusanga uzi akora muri salon de coiffure, nawe ni hehe, ni muri salon de coiffure. Mwabantu Matayo 7:7 haravuga ngo musabe muzahabwa. Icyo ni cyambere. Mushake n'inzugi zingahe mumaze gukomangaho. Jo bundi je nagiye gukomanga ku rugi rumwe rw'umugabo uri mu bakire batanu yes kwisi. Ngira amahirwe duhurira mu ndege turaganira turavugana, kandi icyo bashaka kubabwira nta munyamurenge azahura n'undi akamuhagarika. Mwabonye uburyo aba bantu bose baraba bamaze kunyibwira, siko bimeze. Ariko ntidufata uwo muco ngo twigishe. Nari mbonye umuntu ngira amahirwe nyine naje, murabona ukundi rushatu kumeze, ngira amahirwe kubera ingendo nyinshi. Burya abantu baza bazinduka, hari ahantu abantu basanzwe baza bicara
iyo ndi mu rugendo rw'akazi ngira hanze nicara hazayicara abantu bakeye noneho mpagere mpabona umugabo wahateragiriye wenyine kandi uko bateye utamwegereye ngo umuvugishe ntiyo kuvugisha ndamwegera ndamuvugisha uwo ico gihe nari muri Amerika tugomba kuza Londres ahaza Londres ndamuvugisha ndamuganiriza turaganira tumare tubishuti ndamubwira ariko mu business card yaje arayireba ndamubwira ushobora kumbi yawe arandeba ngo musore we ufite confidence ndamubwira soma ico nshinzwe no mu bazungu ico nshinzwe jewe shinzwe kuvuganira umuryango wanje kagenda kubatera nkamubwira nkamusobanura ngo mbasobanura mbaye nigisha akavuga ngo amafaranga turayima abandi 10,000 basabye tuyaha uyu muryango kubera ko umuntu yabisobanuye neza kibagira abagabo bazi gusobanura ibintu arambwira ngo kwa ndamubwira nti no ambi carte yiwe sanga n'umuntu uzwi ku isi namwe muramuzi mubabwiye muramuzi ndamubwira nje ubonanye nawe turaganira tumare kuganira aranankunda arambwira tuko bimeze tukigendeye buriya muzamuna mu ndege abaza bazigenderamwo haba ahantu bita ngo ni business azagendera nyine abaperezida abayobozi ngabo jewe nagomba kwicarira nyine muri rubanda nyamwishi kuko akazi kacu nkaba ugiye muri mission special hari genza ngenda mission ngendamwo kagendera muri business ngaca mu nzira z'abadiplomate nkaza kwakirwa ntarinze gucija muri migration nkaza kwakirwa nyine nagiye muri yo delegation ariko ico gihe nari navuye kwitaramira sinari mvuye mu kazi arambwira ngo tugendana muri business ati nabonye kuri no ndege ni jewe nje nyiri muri business tugende tuganira ngiye kubabwira ijambo rimwe yambwiye kandi nemera nk'ukuri yarambwiye ngo isi ifite amafaranga ariko ibuza abantu babizera ati abe nanje kuduhe tuvugana yoba nari nkwizeye muranyumvishe nari kugwica ushaka cyose ariko sinkwizeye uko niko yambwiye sinkwizeye ari nayo mpamvu zubona abandi kuri abaza bashaka akazi baza bagusaba reference icyo bita reference nugusaba ninde muntu ukuzi nukuvuga ngo ukuzi jewe narabikoze ndabiregereta ari abanyamurenge nabikoreye ndabiregereta ubu nyine nta muntu nopfa gwa reference nubwo wogira kubwira umuntu hariya ngo umbere umumbera akazi ni ngubu nyine ariko nziko nakaguha kuryaga bavuze ngo iyo umuntu agwaye reference aba kwizeye abavuze ati uyu umuntu umfate nguko umfata washika hari uki ntazatekereza ko ari wowe wibye azatekereza ko ari jewe wibye kandi nkazaniye jewe ikingejeje aho ngeza ahangaha ni umugabo w'umunyetiyopiya nafashije gukora akazi icyo gihe nyine nababwiye mufasha gukora akazi aranyizera turizerana niwe uzumva reference wenyine kuri amuza mubona n'abazaba perezida inzu umuntu wahaye mwicaranye nawe nguko umuntu wahaye Obama reference yari kuzafata abaye perezida nukuvuga ngo hari undi muryango wababaye ba perezida w'ibikomerezwa ugomba gufata akavuga ngo uyu muhungu tumuhaye amahirwe yokora ibiduhaye tumuha kubikora neza abanyamurenge tibagira umureferi numwe kuko mutazamubashaka mumbwiza ukuri muri mwebwe muri kandi ndi muri bipfu ndi muri nibigwari abantu bafite byibuza telefone imwe ya ministre wa hano wa Kenya ukambwira ngo jewe ngira telefone ya ministre wa Kenya so atuvugana ya guverneri chief gas umukuru w'umudugudu wakagari aho biterwa niki ngwiki ngono mukazi k'ibitenge kubera ko waje usanga uwo muziranye acuruza ibitenge usanga uwo muziranye acuruza protector
kinyozi aba ari aho muja kuba bisi. Ntimuzi ko hanze hari utundi tuzimwokora. Siko bimeze? Jewe gamureke mbabwira ikintu kugira ngo mumenye aho navuye munamenye uwo ndiwe. Ndi mu bantu ba mbere babaye promotion ya mbere ya keke. Muzi ikintu bita ngo keke security. Ubuzamu bwita keke security. Mwabagabo mwebwe mutaratera salute mu gicuku uri mwiroro. Baka ukoko kuza gupima ibiro nka 80. Ariko mbabwire uburyo ndeye jewe. Ukumbwiye ngo ncuruze protector na icuruze. Ariko bitazagutungura mvuye muri protector nkicara na president w'igihugu. Ejo bundi hari uwo twicaranye ndamubwira ibyo munariko mubwira. Arambwira reka mbireke ibyo ngibyo. Ariko icyo yakoze umusaruro wavuyemo yakoze yateguye urugendo shuri rwa guverinoma kuja kwiga. Kumwe ndangize ija kwiga ishuri. Aho niho ngiye guhera kuri mwebwe. Abandi basigayemo habamo umuhungu umwe ndashaka kuvuga kuko turi kuri nuza. Ariko nzadura cyangwa numva ibitegengezi mu maso. Igiye mperukira mu Rwanda yarakiri keke. Kandi niwo muhungu wenyine twiganye mu myaka yanje muri secondaire. Nageze ntinye burya arabo muza mwigaruka zubona uyu nguyu ukava n'indangara gatoya. Je nakunda guharanira umwanya wa mbere. Kava ngo uyu ni impumiriza. Byibuza nageze mbu wa mbere twari batatu muri ico gihe. Umwe jewe nageze maintain umwanya wanje wa mbere. Bakarwanira umwanya wa kabiri n'uwa gatatu. Ni umukeke. Uyu umunsi mperuka mu Rwanda, igihe mperuka mu Rwanda 2019 yarakiri keke. Ambwira ngo karaja gushingira, ndamubwira nuja gushingira sha uzombwire ngo amafaranga. Kubera iki? Kandi mu bahungu bagira ubwongo uwoba nk'utero. Naramubwira wabya afite abana benshi. Ndasenga ndamubwira gusa Imana izomfashe uzobyara umunyamurenge ufite ubwongo nk'ubwawe. Ariko yaraje nawe avuye iwabo ico gihe iwe yinjira mu bukeke n'umugore. Je ninjira mu idonga afite umugore n'abana. Naje nari ifite umugore ninjira mu bukeke kuramo twebwe gicoge abarisansiye muri leta bariko bahembwa 8,000 z'amanyarwanda. Je bampema amadolari 500. Ko nari ngikorana na ba minuari. Bampema amadolari 500. Ndava ngo aya madolari 500 ni inyarya. Ico gihe inka twari ko tuzigurisha amadolari nk'ijana na 100 zari inka nka 3. Ndavarikanya tware nashira nafashe diplome ko sinari navuye iwacu ndangije secondaire. Nzamenya ibindi fata diplome ihita impapuro se kuja muri kaminuza. Mba ntandukanye n'ubukeke. Mba n'udashaka kwiga uzakora ibyo washatse. Kuva mvuye iwacu ukuye inyana y'inka yanje yitwa impumuriza nagurishije. Sindasaba kugurisha inka nimwe kweze ejo bundi ababembe basitwaye. Nazigabiye nazishumbushe bene wacu b'abanyamurenge. Nazigabiye abanyamurenge bagize ibyago. Ibyo ari byo byose umuhungu ngana nkanje umaze kugaba inka zirenga 70. Sindi umuhungu w'ikigwari. Umuhungu ngana nkanje inka zatashe nagabze zirarenga mperuka zirenga 70. Apana bo nafashe nkamuha amafaranga mu nka nkamubwira ugenda wigisha umwana genda ucuruze genda inka nagabze zikiririya z'amahembe pero zarengaga 70 zitaranyago. Kuko nageze mvuga n'ubundi kanziha abantu umuntu akambwira ngo arabura 8 nkamuha 8. Jewe mfite abantu nakwere apana kuvuga ngo shakire muhinga yo uko. Akambwira ngo wagiye gukoshanya bakubwiye ngo ninka zingahe. Akambwira ngo bavuze ko ari inka 8. Kababwira ngo mugende mutore inka 8 umukwere. Abo ndabafite sumwe si 2 si 3. Kandi arabandi bavukana n'abandi batazaba bakorera bene ibyo ngibyo. Kandi suko nari ifite izikirenga. Nuko nzi ko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ariko nshaka kubabwira ukuye iyo nka nagurishije nja kwiga secondaire. Itike yangeje mu Rwanda. Amafaranga yanyigishe secondaire nakuye mu bukeke, imva mu bukeke niga kaminuza,
kiri muri kaminuza ntararangiza kaminuza ntanga amademanda 7 mbona akazi kuva uwo munsi ndarara ntakazi. Sinavutse ugutandukanye n'ukwana nuko gusa utaritekerezaho. Mureke mbabwire, ari umugabo wambwiye ejo nijoro sinamusimba mbona sinzi ko ari hano, hari imyenda nazanye umuntu aza kuzifata ngo kwa muntu yarakomeye, ngo umuntu yarakomeye. Umuntu nazaniye imyenda ni umuntu uhora mu biro bya Perezida wa Repubulika hano, uzamaze kubyinjiramo inshuro zirenga 3 zirenga 5. Ntacyo nje gukora, ntacyo nje umwungirije, tuzatuhura igihe n'ubu mubwiye ngo ndi hano ndashaka ko twicara yo mpamagara kambira ngo ndaje, kandi mbarahiriye igihugu ntarakoramo akazi usibye ko kigeze kuba kuri rejo yacu ni iki. Ariko ni opportunity nkingera hano kavuga abantu b'ingenzi. Twabundi narababwiye ngo nimutazoza mwicara ngo mubare ubwonko bwanyu utabupange ngo uvuge ngo ndashaka iki ngiki, worinda ufudahuye n'undi muntu. Cyane ko ndi umukene azashaka ubundi baza bakiwacu mugani ngo uwisunze imfura imusiga ifu, uwisunze imbwa imusiga imbaragasa. Muza mwisungana mugasigana imbaragasa, kuko mwese muri iki mu Kinyarwanda mu Kinyamurenge umuntu uciriritse bazamwitanga nkaho ari imbwa, simbatutse. Imbwa ziresha zazisigana iki imbaragasa. Ariko nubwo uri imbwa ngo kukwanje watera intambwe wisunga ifura ikagusiga iki ifu, uko ni kubuzima bubaye. Jewe igihugu ndorenganiramwo, igihugu ntogiramwo ikibazo mu bihugu biri kwisi niki kirimo, kandi ubushuti nabukereye ku bushake gusa bwanje. Ndavuga ngo ubwo hamaze kuba bene wacu benshi, reka mbashake inshuti. Bafite inshuti n'ubu mu masengesho mfite nukugira ngo yenda uwo nshigikira ari we iwe natsinda, uwo nguwo zoba nisanze ninka yantu mivuye hehe, ivuye kwigashikagwa kurindi. Ico nshaka kuvuga niki, sizi nambarusha, subwenge mbarusha, sa mateka mbarusha, nuko nabigize mwiki ubushake. Iyo amaze kubigiramo ubushake, uza wiga n'uburyo approachinga umuntu, uza wiga n'uburyo maintaining ukomeza bwa bushuti watangiye, ukagaragaza umunyanga mugayo nduhemuke. Ubundi azavanga imfuri zipfa ishira, ukihagararaho tuje gusaba no gusabiriza, ariko ugatanga umusanzu wawe. Bama nabibwiye umuntu umwe twari ko tuganira, hari ahantu nabaye inje kuhava, nari umuntu usanzwe gutya, ariko ngakorera mu bana. Inje kuhava baravuga ati n'ubwo ariko akazi kacu karashize. Iyo ufite icyo ufite kiza cica itaradiriza rizima. Yesu yaravuze ngo turamatabaza. Uzubona uritabaza, ubundi iyo usomye ngo uritabaza uzamubwira ngo ni kwa kundi uzawitera hariya biga. Turitabaza hano hanze muri development ya Kenya, wakagombye kubitabaza. Iyo uri umukristo wakagombye kuburitabaza. Umwuka nico ndaza kukigarukaho mu nyigisho, nuko ntangira kugananga soka ikange ikaba nyinshi. Babwira ikintu mukeneye, ni muhaguruke mushake kwiga. Cyo ni cyambere, kandi aho mureke mbaho urugero rw'umugabo umwe tazangira isoni zo gutanga. Mwari muzi ko mu bahungu bize theology yemerwa habamwe Marehemu Rukema Mahota. Marehemu Rukema Mahota njewe twaraganiriye, yagiye muri primaire afite umugore wiwe mama uriya Dr. Kanyiki muzamubona. Yiga primaire arayirangiza, yiga secondaire arayirangiza, yiga kaminuza arayirangiza. Mwari muzi ko ikiza kibabaza kiza kigayisha abanyamurenge, uko ababara hakera na batineja kumubwira ngo naje gutangira mu wa 3 primaire, kubera ko atazi cyo kwiga bimaze. Jewe uyu wababwira nari ngiye kuvuga Marehemu Rukema, jewe uyu wababwira muzi narize gute, mfite doctor ariko nyifite primaire narayize imyaka 3. Kandi impamvu nize primaire imyaka 3 nuko natangiye kwiga primaire ndi mukuru. Sinavuga ko nacukiye mu nka nyine abandi bene data wacu, kubera ko twari dufite iyo reputation ngo tugira inka abize ni bake. Uyu ni mwene data wacu ari hano, umuvandimwe rezima kumivuze ba data baravukana, umwe ni mwene se wabo, wundi bari nishutu uretse no kuba bavukana. Nakuriye mu kiraro, nacukiye mu kiraro, ijani rurenge baranteka, nje abajenesi baranteka.
ikina bancukijemo nacukije ku gahira ajya kuri Gitavi imve kuri Gitavi jirurenge abajenesi baranteka banyiranwa umunsi wose barashobora bagitekana nawe kuravumva muri za 100 ico gihari muri 80 wa mwaka nyuma y'umungano nyuma y'umungano wa mbere ikijya mbere abantu bataye kujirurenge byoroshe hashize nk'imyaka 2 mukuru wacu budederi apfuye ndagenda baranteka ndasondagaruka ndicara ku gatongo ntabasomo habaga borozi gusa ndatura ni hazi ishuri umwaka umwe byitwaga ngo nepe ruhemba ryabuze abanyeshuri mu ruhemba barizana ku gatongo niga uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu baye nagiye mu wa mbere nzi gusoma no kwandika kubera ko nagiraga ayo matsiko bahita igihembwe mu wa mbere amayinga nkangaye mu wa mbere igihembwe kimwe mu wa kabiri ibihembwe bibiri mu wa gatatu umwaka manda urangije namasubiranisha indi myaka nk'itatu turinda kwibukira mu bibogobogo tubungire mu bibogobogo tangira uwa kane ngere mu wa kane narutaga abandi banyeshuri mwari musinzi induru yazanye ndamukubita ndi umusoro usigaye kubita ababembe kubita umubembe baranyirukana umwaka urashira ndashaka kandi ngaruka mu wa kane aruko bahinduye umwarimu bagabiyemo Danieli waruzutse Danieli yageza nkubita mu kane data aramubwira ati uyu nguyu ga Danieli waruzutse ko mbabwiye ni data wacu aramubwira ati uyu kugira ngo azige usumukubita twahura n'ubu ngira imvune hano Danieli yaramvunye hangaha inkoni akama nkubita ariko amara kunkubita kangura n'ubwo ngukubise muzi ubwenge habu wa mbere mu ishuri n'umupfurero witwaga Pipi wa Rujongororo habu wa mbere mu ishuri narangiza ariko iwe nkamutinyira ikindi nkamutinyira ko ari data wacu ive mu wa kane nja mu wa gatanu kwa abesi wa mushapa ni mubyara wanje ni ise niwe wambarise ise niwe wambatije ise niwe wanshingiye nkamutinyirije mu wa gatandatu ni Rudahigwa ni muramu wanje neza urumva baramfu icogenda nari maze kumenya ubwenge nje nagiye muri secondaire narangije primaire mfite imyaka 10 n'ingahe abandi bazayirangiza bafite 12 nari mfite 14 cyangwa 15 iyo nja kuba nanje ndashaka kwiga byari kuba nkuko kwanya mwese ukumura abantu bosubira mu wa gatatu primaire mukiga mukarangiza ishuri mukazahangana n'abantu mu mahanga ubu ko murabona mwenda gusubira hari nitwe munasubira hari muzoshika mube abacakara n'ubundi mukorera abandi bize muri iki gihe mwari muhunana isi ni kwikoze cyo ni cyambere kwiga hano umuntu ari mukona akazi gatoya ariko bigana na mwene data umwana yabona akazi bavuga umwana naje mu ishuri ngo yango ni utunze umuryango gutunga umuryango neza nuko winigira ukiga ubungubu uwanje umuryango wanje ejo bundi nabwiye madame ndamubwira ngo harabura iminsi mikeya nguhe passport y'iki gihugu nindangiza n'abana banje mufite passport y'iki gihugu nisubirira iwacu nje guhangana n'ubuzima kuko niho nza numva umutima wanje ukunze ariko byibuza inzabwira n'abana banje nkabwira ngo 8 data yampaye singa nuko nyine kandi we iyo namubwiraga umunsi umwe hano hari abantu twakuranye barabizi iyo namubwira umunsi umwe nje ndasiba sinja ku ishuri yagaza ambwira ngo uri umugabo sha iruri rero ivangirwa amahesa kandi ruri akambwira ngo uri umugabo kubera ko nasibye ariko yara mu bushobozi buke nyine uko yarabi atarazi cyo bimaze naratwaganije ndiga ubu ngubu nubwo apfuye ntapfuye azi ko asize urugo rwiwe ahantu handagaye hateye isoni ariko tekereza uno munsi nimba udahaye wiga iso napfa arapfa avuga ngo nsize umugabo kwisi mukeneye kwiga kandi none ikitangaje abandi bose kwisi je nabagwe bamaze kugera mu bihugu birenga 50 nkora mu bintu bya humanitaire byo gufasha impunzi n'abantu batishoboye ibyago hari abaza basenga kugira ngo babe impunzi kugira ngo babone amahirwe yo kwiga mwari muzi kwira impunzi ufite kari agakarite ka sere wiga ku buntu ubu ngubu nuko mutarabyaza umusaruro nje mfite abavandimwe hano n'ishuri amashuri y'abana sinaka wakagombye ku ishuri ry'umwana iyo ukoresha uburenganzira bwa sere neza nuko muza munahunga ntimushake kuba impunzi abandi icyo kwitwa ubuhunzi icyo bisobanura ni ugutungwa na nasyozi ukiga ku ishuri ryiza ukiga ku buntu abanyamurenge bari kwirwa bafungwa hano ku mipaka baciye mu nzira za panya kandi iyo umuntu w'impunzi
ugapfa kuba ufite kariya gakarite k'impunzi barakwemeye nk'impunzi, uba ufite uburenganzira kuri pasiporo, kandi pasiporo iri free ni ukuvuga ngo y'ubuntu. Ubundi twebwe pasiporo tubona z'ibihugu byacu tugira gute, tuzishura amafaranga, ariko iyo uri impunzi ubona pasiporo y'ubusa, kandi ikakwemera kuja ku isi hose ukuye igihugu wahuze gusa. Ubu muri mwebwe hano abafite pasiporo ni bangahe? Nta numwe, kuko ninda wayisabye barayimwima. Mumeze gute mwa Abanyamurenge? Mumeze gute? Barabirukana. Ibihumbi 10 byiki. Ya Kenya. Pasiporo ya Kongo ubu nyine iri muri 250. Igeze 300. Aha. Ntiwumva ibihumbi 10 n'idolari 100. Wumve nuyisaba muri Kongo uri umutura gusanzwe, urabona idolari, uratanga idolari 300. Nuyisaba hano uratanga idolari 100. None se kurumva wowe icyo ngico kintu kivuze bimeze gute? Na risk ni ibihumbi 10. Hari uwambwiye ejo bundi ngo yagiye mu Zapanya yicunguza ibihumbi 17,500, kandi amaze iminsi ngingahe muri prison. None se kurumva icyo ni icyambere mugomba kumenya ko muri impunzi zitari iwabo mwakagombye gushaka kwiga, kugira ngo igihe muzavira mu buhunzi nimunaja mu mahanga, nta kintu kiri mukumbabaza nko kubona abantu biwacu bari Buraya n'abana babo bari Buraya. Abana babo bari Buraya, ukuye abana baye bahavukira bakiga primaire, kuko utanaho umwigisha ibo baragukurikirana bonyine. Bari mu gushika bakamarika kwiga ngo arabize n'abatarize ngo twese ni company bose, akubera ko kwakundi nabwiye baza bakundirana, niba ari kinyozi niba ari amaposhete na amaposhete, bakama baje bose ahandi, kandi hari ahandi mubona akazi. Uko niko Abanyamurenge bateye. Icya kabiri gikomeye, ahantu hose uzi kuzamara iminsi 3. Burya rero ari ikintu mutazi, nje biri mu maraso yanje, umuntu wese agira uko ateye. Kuryo ngubwiye ngunyibwire, mba nkeneye kukumenya. Burya iyo nguhamagaye nkaguhamagara umuntu usajya ngurinde wana, tibingana ngo kuguhamagara ngo Bishop Bigabo. None uva ku Munyamurenge n'undi ja ku munyamahanga. Iyo uri muri quartier ugatura mu gihugu utaziranyemo n'umuganga wogira ikibazo ngo akukemure ikibazo cy'ubuzima, utaziranyemo n'umucamanza ngo nugira ikibazo akuvuganira kuburana, utazi umwavoka cyangwa umucamanza, utaziranyemo n'umupolisi ku mutekano wawe, ubutuye wawe utekereza ngo utuye nkiki, ubumeze neza nk'igipfura kiri hariya. Kandi tibisaba amashuri hano erezima Kenya ni igihugu bavuga igiswahili, muzi igiswahili mwese. Ni ukuvuga ngo ikibabuza gusa ni ukutamenya kubaka ubushuti. Isi yose habe na za guverinoma ikomeye, iyi guverinoma ntikomeye kubera ubutunzi ifite hano, ikomeye kubera ubushuti yubatse n'ibindi bihugu. Turimo turumvikana? Wowe ubirebera kuri guverinoma gusa, akeneye kubirebera kuri wewe wenyine. Icyo ni cya kabiri. Mukeneye kwiga, mukeneye kubaka ubushuti. Icya gatatu cyanyuma, cyangwa yenda nimvuga n'ikindi kubera amasaha ahayagenda, mukeneye kwiga gukora. Nabamaze kubereka ko tutigeze dukora iriya, twananiwe no guca imihanda. Twese nyine kwakunza dukora ikintu kimwe, twese twari aborozi, abahinzi aborozi, twama dushaka ngo n'ahantu dukora ibintu bisa. Mukeneye gucreating. Jo bundi nagiye Kigali, ubwo mperuka Kigali nkaza mbabwiriza, ndeba abasore bari basirimba, numva ngiza agahinda kabisa. Kandi murabiziko ni gusohoka. Ikibiza kinambabaza nuko baza basirimba atari n'abakristo, ariko ari n'abakristo basirinze baye bakora n'ibindi, niko kwiza kurutaho.
mbaza abahungu bariko basirimba, barimo umuhungu mwene wacu witwa Kiriki wa Ruterera, ni umuhungu wacu jewe n'uyu mugabo, aradusumba twese kuturi hano. Ndeba uburyo ateye umugeri gutya. Kiriki agira ubushobozi bwo kwiterera amaguru atarika hasi agasubira akazamuka. Nama mubonamwo umuatlete uteye ubwoba. Kiriki, sinje gupima ubukristo bwawe n'umwuka wawe. Icyo waba uri cyo cyose niki cyakubujije kuba umuatlete. Nguza wirukanka uzamuke shorongi, urengire harora mu ruhengeri, ugaruke wiyandikishe mu atlete. Ubu nyine yakagombye kuba ari mu Bushinwa ahakina imikino ngororangingo. Kandi aba atlete jewe nakoze muri World Vision muri mwaka dukora hamwe na ministeri mu bufatanye dukoresha marato kwirukanka. Abahungu b'Abanyakenya nibo baza bagenda, kandi umuhungu twaduhema amafaranga makeya ni ibihumbi 10 by'idolari. Wowe ibihumbi 10 mu rugo iwawe ntuzo kugira akamaro. Ukamara amasa hano ko murabona hano ndaba atlete bahari. Uyu mungu ndiyo ba atlete n'ubu tubwizanye ukuri. Uyu mungu ndiyo ba atlete. Ni jewe mpamvu ntari atlete nuko nagize ama opportunity maze gukura. Ariko mureke mbaho urugero. Ngeze Kigali nagiye kureba umugabo w'inshuti yanje aramuzi. Kuri ministeri yakoraga muri ministeri y'urubyiruko kwa kuri stade. Chike nsanga ko barandika ngo abantu bazakora amarushanwa muri 94 ico gihe. Mbona ko murakora amarushanwa nani ngifite imyaka 20 naho murabyumva. Ko murakora amarushanwa yo kwirukanka ngo batora ba atlete beza. Mbona sino kwiruka umwanya muremure sinaherukaga kwirukanka. Ariko none ari kivira unayimenyere kugenda. Ndabura ngo ni munyandike mubaziruka nka metero 5. Munyandike maziruka nka metero 5. Ibihembo yari amakayi n'amafaranga nk'ibihumbi nka 40 ngahe. Amakayi n'amakaramu nigi abahungu nka 10 bigiyeho ni jewe bambaye ikarito y'amakayi ni y'amakaramu n'amafaranga yo kugura za uniforme n'ibindi ko twari ko tuza ku ishuri. Muri stade amahoro ni twanka metero 100 gusa. Kuri ariko nicyo kiza gituma mubona shobora igisirimba natirerema nari umuntu bangutse wo kwirukanka. Ko muranyumva nirukanka metero 100 mbuwa mbere barambe urumva kandi nari gusohoka ntacyaha cyari kirimo. Niki gituma mutazamugira umwuka wo gukereya ibitekerezo ngicyo. Utangire wirukankane n'abandi ukore siporo wirukanka ariko ibyaze nk'umusaruro yagushwe niki. Urumva nimba wumva ufite wemera gatuza kawe ukore pompage utangire kwitoza gutera ingumi gukina imikino y'ingumi cyangwa imikino yose ngorora ngingo ishobora kubazana amafaranga aho gucuruza amaposhete. Ayo uko no kwiga ko muragira ngo nagiye hirya yo kwiga. Mugomba gukereya imyuga kwiga gukora. Ibi bintu muzabwira ngo nzankora ibintu nize. Ibintu nize ibintu bitandukanye nyine kubera amateka. Ariko ibyo nkora nabyigiye mu kazi. Ndavuga reka nshake professionalism imwe akantu uzonza akoraho isi kavuga ngo uyu ni umugabo. Isi ibyo ari byo byose ndi mu bagabo bataza bagera New York ku cyicaro cya Nations ngo nimbagera ngo mburemwe abantu 3 5 bampamagara mu izina. Mwibaze nawe gutukariya umuntu wicaye muri bari 3 5 ubundi New York na Geneve haba hari abantu bahagarariye buri shamye rya Nations. Duhere kuri uyu nguyu uhagarariye iki kibazo cy'itorezo uhagarariye OMS n'icyo nashaka kuvuga. Azampamagara mu izina. Tuziranye nk'uko tuvugana akampamagara mu izina. Cyane muri Ethiopia haba amazina yitwa Gideon. Azanyita iyambonye azahita mpamagara. Nkamusa mu rurimi rwabo kugira ngo munezeze izo uburyo baza baramukanya mu gihe Amerika amagambo nkangahe narangiza tukabona kuvuga n'icyongereza. Icyo nshaka kukubwira si ukukubwira ko nageze aho nshaka kusha, ariko aho uko utekereza niko bigira gute. Ikintu rero nashaka kubabwira aho ngaho
ugomba gukereya gushaka uburyo ukora, ugakora ibintu, ugakora ama innovation. Ibyo nize nari mbabwiye nibyo byatumye mbasha kugera aho ngaho, kandi nabyigiye. Ubundi abandi iyo baguhaye opportunity yo kwiga, iga utajenjeka. Urupapuro rutuma mpahiye imyaka yose. Muzaho narukuye muri centre imwe bahanga nibara ahitwa ngo ni rimuru ahi. Uwo mugabo w'Umunyetiyopiya yarandebye arambwira ngo sha wize naba ariko kwiga iki kintu kacumva wobaho. Ankubita hanga hari muru mpamara ibyumweru 3 zuzuye. Icyakane yari iminsi yo kuzinduka ariko amasomo nayize kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatatu. Ibyumweru 3 iyo certificate niyo nitumye ndyamye Burayi. Hari muru nayikuye mutagira ngo nayikuye kuri. Sahi habibyaye ibintu by'ibyaye. Kandi rero mbabwire n'ikindi mutazi. Jewe ndagenda mbiheraho urugero. Nigeze gusiga akazi mpembwa amafaranga sinyababwira kuko kuvuga umushahara n'ibanga. Ariko nja guhembwa igice. Cyayo nahembaga. Ubu ngubu niyo mpamvu ndiri. Buriya ari uzawanga guhako ndabona udufaranga, ariko n'udufaranga tutazagukiza, tutazakwica. N'udufaranga nubwo twomara imyaka, ariko uza wicara ukaganira ukavuga ngo urugendo rwanje ndashaka kuzabiki. Ndashaka kuzagera hehe? Kugira aho nzagere hariya ngomba guca hehe? Uko ni ku buzima buza bugenda. Randevu mfite nimva hano. Nageze ahantu gusa amaye nizungurukira mbona ikanisa rya Methodist. Nibuka ko natanze ibigori imyumbati n'ibigori byinshi muri Methodist. Mfata telefone ku cyapa mpamagara iyo nimero. Aranyitaba ndamuhonda gushaka. Hashize iminsi mare kumushaka turaganira, ampuza n'umuyobozi wabo kandi n'umugore. Sanga uwo mugore n'umusiritanda abantu babaye ba Methodist barumva icarico. Ninka kuriya kwa Grand Frère Gaparasi. Ni mu Bongereza. Niyo Methodist imwe ni nayikomoka. Niyo yavuye. Turaganira. Reka mabwire ikintu yambwiye. Nsanga n'umusiritanda wa baraza ngakura kwa Gaparasi kwa Bitebetebe. Ayobora amakanisa agera kuri 30 nangahe, ariko we ubwiwe afite amakanisa 11 adafite abapasiteri. Inzamva iyo mvuye mu mirimo nk'uko kaje kumufasha kubwiriza, akambwira ngo uyu iki cyumweru ubwiriza ahangaha, ikuzabwiriza ahangaha, ikuzabwiriza ahangaha. Kandi gibo tutabeshanya upasiteri n'akazi. Ndi umupasiteri umuviziteri. Nukuvuga ngo ahita kubwira ngo amaterano gabo ntazarenza isaha. Urengeje isaha ukoze icyaha. Iminota nzambwiriza ndi ibo uwayoboye ni unabwiriza, ni utanga amatangazo, ni utanga ameza, ni ubarika, ni ukora ibintu byose. Mwisaha mukabura birangije byose. Bakakubwira ati ku isaha duhemba amafaranga ngana gutya. Yarangiza turanakarikira ni kilometero wagenze ibirometero wagenze nabyo tuzishura amafaranga ngana gutya. Ayo mafaranga si yanduze kandi siyo yenda mvuga ngo yaba ari menshi, ariko iyo ni opportunity kubera ko narashitseyo. Muzi ko nize primaire na secondaire na kaminuza mu Gifaransa, ariko ibyo sinzambikoraga mu Gifaransa. Nzambikora muki nibyo somo nagiraga muri repesage gusa. Kandi muri Kongo yogeraga repesage imwe watsindanya amanota ari hejuru ya distinction 70 tuwasubiragamo. Nize kuva mu wa mbere secondaire kugeza mu wa gatanu, ku wa gatandatu nawe wigiye mu Rwanda taratsinda icyongereza. Narinzi ibyongereza ija gukora interview ya cake, narinzi ibintu bibiri gusa. Narinzi good morning na only kwari selem. Mu kizamini najanye n'umuntu barambwira ngo good morning, mwarimu wanje w'icyongereza amaze gutsindwa kuko bariko baharwanira. Ndava ariko nataramije iyo nataramingira uburyo nza manajinga imyuka mfa kuba nakoze kira gipande nashatse akazi. Good morning, ndava good morning, arambwira ngo how do you do. Namwe abe n'abagore barahabazi ko uyu muntu wamaje ngo how do you do azasubiza muri Kenya. How do you do ndamureba sinarimbize
mwene data wari inyuma yanje arambwira ngo basubize gutyo, nkumva umuntu ndiyo kubwira ngo how do you do, nawe umusubize ngo how do you do. No ndaseka seka, arambwira ngo wewe kwa nini nakeka, yari umunyakenya uvuye aha ngaha keke security brani yagiye mu Rwanda ivuye hano. Ndamubwira wapi mzee wangu, mimi nafurahia kazi. Niko namusubisha mubwira ngo nafurahia kazi, amambwira okay tipari. Iyo wataramye ariko ukanakora n'inshingano zawe, ugomba gutarama warangiza ugatera intambwe ukagira gute, ugakora inshingano zawe. Yahise ambwira ngo mushakira abandi batatu ngo tube bane nizeye ngo aduha akazi. Tora ujya mwene data wambwiye ngo uko mbisubiza ni mwene data wacu niwe twajanye n'ubundi. Tora n'abandi bahungu babiri tuziranye biwacu nyine bo mu biwacu, tubabane turagenda dutangira akazi. Icyo nshaka kukubwira, sinigeze ntekereza ko icyongereza kizankamira kizantwara mu Bwongereza, ariko umunsi bavuze ngo dutangire kuducike nagishizeho umutima ndakimenya kirankamiye. Nyobora Bongereza bene da gaho tekereza kuyobora Bongereza, bigeze kuza bambwira ngo twemera kutuyobora, ariko twicara nasubiramo bakambwira ngo tubonye impamvu tuyobora. Icyo nshaka kukubwira, ukeneye gutera intambwe, ukiga, ukubaka umubano, ariko ugakereya ukavuga ngo ngomba kuba rurangiranwa ku mwuga runaka. Muranyumva? Ku mwuga, ku buryo abantu bazoza bagushaka bakava undi tuburu uyu nguyu. Ejo bundi nariko masesa, sinzi uburyo nabaye nkuvuga kandi nzi ko ntaho ndi bushe. Ndabwira ndariko ko baramba izi ofre iyi ni barambwira atariko nikubuza aha ngaha, wowe tudakorera. Ndabwira ndariko maze imyaka myinshi mutanyongeza umushahara, kandi mpemba amafaranga arutayo chef wanje na chef we bahemba kubera ko ndi umunyamahanga. Barambwira ati n'ubundi ibintu byarahenze nyine, reka tukongereze ubutungutu. Ariko ikintu bankoreye gitangaje, ndabwira nariko mudamu wanje yarateragiye agira irungu. Sinshobora nabaga ahantu hataba undi muntu, yaba umunyamurenge, yaba umunyarwanda, yaba umurundi, muri mu karere kabamwe abazungu gusa. Ndashaka kwimuka ku birometere nka 100 cyangwa 5, niyo nshaka kuja gusanga abandi. Nzoza nkorera mu rugo, n'ubundi mfasha Afrika na Amerika Latine na Aziya yo hagati. N'ubundi inzaza muri biro gusa kugira ngo mvugane nabo, kandi mu nzu mbamo mfitemo internet ihagije, mfitemo n'icumba nakora biro. Nije muntu mbere y'uko koloniza, nije muntu wari wemerewe gukorera hehe mu rugo gusa. Bakabati uko ninkingenera ari kuvuga, iyo nja kuba nkunze kugaruka muri Afrika nkabondaje kwicara mu gihugu cya Afrika, nari kuba mbohereje kandi nari kuba mfite amafaranga menshi. Ariko si urukundo, nuko ndupagasi wabo mwiza, umugaragu mwiza. C'est tout. Ubwo turi abakenerero, ubwo turi banyamuke, ubwo tudafite iyo tuva niyo tuje, dukeneye kuba bagara habe n'abaja mu kinyozi. Nuzoza uja kunyora umuntu. Twebwe muri Amerika uzuya no muri restaurant bakaguha facture iriho ayo waririye, munsi bahita bapropose na tip ni ukuvuga ngo amafaranga yo guhurya gukoreye ataja mu kigega cyasheguje. Iyo uriye tip ni ngo kwiba. Ubundi nahantu jewe nahantu yonje muri Afrika kuko ninja kugenda nshaka ko baconga gasatsi kanje neza. Ntushobora kunyogosha ngo ngwishura 1000 ngo nindangiza mburemo 200 cyangwa 500 nguha yawe, cyangwa 1000 biterwa nuko bihenda yawe kubera ko wakoze akazi neza. Tushobora kubona tip uta wari kunyogosha avuga kuri telefone. Allo, sinshobora kuguha tip. Ugomba kunyubaha, ukanyitaho, ukamvugisha neza, ukankorera isuku neza, warangiza ukanganiriza neza. Icyo gihe mbona ureze uri umuntu mwiza kaguha ka. Twebwe tipu twatubona ni bene ngaho tuzikura. Urumva? Ejo bundi yarambwiye uwo mukecuru n'umugore ndamurusha imyaka 2 mwisi mukecuru. Yarambwiye ngo se ngo ntiyombuza n'umuyobozi we mukuru kuko mfite inama nawe, kuko naramubwiye ko amakanisa ya Methodist yasenyaguritse. Niwe muntu wenyine wandikiye leta y'Ubwongereza kugira ngo ikore declaration yamagana ibihaye bidukorerwa. Ariko sinari kuzapfa bavuze ngo umuryango wa Rutambwe wagize ibyago ibi ntarahuye nawe ntabanzi.
ibyo muri kuvuga ngo se nta muntu wo tuvugira, nta muntu uzuvugira uwatubatse ubwira mbere. Iyo uje gutaka nyuma igihe cy'ibyago aba ari amatakira ngoye. Mwari muzi satellite je wari umunsi nagiye gukora ubuvugizi mfite izina ritari ryanje ariko ndimo mvugira izina ryanje bwite, barambwira se turemera gute? Kababwira ni iwacu naha uvuye aha wogera uvuye umugabo akurura ibintu ya data gihari yicaye munsi y'igiti cy'akabimbi, sindakibona ico giti kuko bagitenta kibaye. Data ndababwira ngo uriya niwe data, dore ngiyi ifoto yiwe ndayifite, dore amazina yiwe ngaya, uriya mubaze mushakishe, mubaze Monisco agenda agere hariya ke ntabwo ari ubunyine, agere hariya murasangura, nimushaka mufate na ADN yiwe muze mufate niyaje. Urumva kugira ngo usobanure ibyo ngibyo nukuba wafashe intambwe, kandi tuwofa kubisobanura ngo uragenda gatuza ngo muri president cyangwa uri vice president. Hari abapresident n'aba vice president n'abaministre n'abandi baza bamenyekana mu gihugu cyabo, bageririye bakazahura n'abazamu, abazamu bakabagarura kwirema. Ariko kugira ngo ugira amahirwe yo kwicarana na kidumu ari ufite ijambo kuri wewe, nukubanza kugenda uri inshuti yande utari inshuti ya kidumu uvuze iki? Niba umuntu kuri randevu ziwe yirirwa avugana n'abandi 10,000 uramuza imbere urindi, ugomba gushaka izindi nzira zamukugezaho kandi ukavuga ibi. Hari umunsi umwe nagiye kuvugana n'umuntu arambwira ngo ibi bintu mbwiye sindabyumva muri raporo ya ONU, sindabyumva muri raporo y'abanyapolitike, sindanabyumva no muri bene wanyu, nagize icyo mubona icyo bavuze. None kugira ngo twose tuvugane babanze baje kugupima, ugenda urebe umuganga witwa gutya agupime arebe ko ntakiri umusazi. Urimo uvuga ngo mu mikarati cyangwa ukavuga ngo kukabara cyangwa ukavuga ngo mu bijombo, ni umuhana w'abanyamurenge, bagufata nk'umusazi kuko baba bafite umuntu wabo wagiye akahagera wa Monisco cyangwa windi, kandi Monisco Bukavu n'ahandi bavugana n'ababembe n'abashina bapfurero. Kandi hari abanyamurenge batababuze, hari abanyamurenge batigeze bamenya ko kubaka ubushuti no kuvugana n'abandi neza ni nguko mudafite nimero z'abashifu. Uko niko abanyamurenge bateye, kandi gasindi umunyamurenge utandukanye namwe, yenda naba narabyize niyo mpamvu mpambibigisha. Ariko n'abandi banyamurenge benshi dufite b'abayobozi usanga atuye afite nimero 1000 za WhatsApp, azarirwa kuri WhatsApp atarashaka nimero y'umuntu umwe ufite akamaro ku buzima bwiwe cyangwa ku bwoko bwiwe. Ibyo ni ibintu rero, kandi ikindi kiza kibabaza nuko muzamutegereza ngo ni president, vice president Ruberwa, senateri Moise, bariya inshingano banafite ubundi bagiye gukora biriya, baba bagiye gukora nk'abijya bya Mose yari nyumba 10 akaba gapita akaba chef d'état major akaba president. Yetira mugera aramutse uzakora ibintu byose ushobore, shaka abandi bantu ugire gute ubaha inshingano, niwe fondateur wa decentralisation. Urumva ibyo bintu bikeneye umuntu nkaje kawe, ahubwo mbabwira n'ikindi kintu bikeneye. Icyo cyo nkivuze mu ikanisa bitari ngombwa ntari kuzakigana n'abantu mbanganiriza abakangura mbaga burungana. Dukeneye n'abahungu babanebwe gukoresha ubunebwe bwabo neza. Ndabaho urugero rwanje jewe nkiri umupagani, ikintu nakoze umunsi umwe nigeze kugera kuri Nyagisozi iwabo hariya kwa bamuzehe, uyu muzehe w'inzobe mwamubona, sanga hari umubembe wiyambuye imyenda uhawe tukabagore n'abana, kandi akaza batukabene bya bituse abanyamurenge bataza bavuga. Hari niwe muhana munini mu mihana yo mu bibogobogo. Hari abahungu baho ngaho babanyakabera bakuriye kabera babapagani bataza barwana ngo nyine bakuze bene uko nguko, sanga karabatuka yabatokoje karabambarira ubusa imbere, ndamukubita nama mukubita, kandi tararamutsa narinje kwa mukuru wiwe Siritanda na data wacu yaragiye abamayuru, sanga karabatuka ntarabaramutsa nama mukubita wa mubembe ndamukonera umusozi aje kwikaharura muri rwingi. Ngaruke giye kwabwira ikintu kimwe, sanga mzee Mayuru yabwiye umushumba we ngambagira ingoko. Mayuru aravuga ngo muzamureka, niwe wari waravuze iryo jambo ngo muzamureka ngo abantu bamwe ngo abakristo abandi abapagani, ngo murabona uyu mwana wananiye urubanza duciriye ba abagabo bari bananiwe kugira gute muranyumvise nogurisha ino shati nambaye
nkayitanga kagaburira umwana wanje akagira imirire myiza. Muganiriza abamama babijukemo, nibagwe kera byazina ije inzabita ndake mukagira Imana hari ikiruti nka mukagira ingamwe muzashaka abadamu nange n'ubushari n'indi bazagwitanye, ariko ubwana twageze tumwitangere na twebwe n'abandi mbaye mpamagara amazina n'abonza. Mushaka abadamu bige kugaburira abana bagitwite bakivuka, igihe umwana atangiye kurira, kubera ko hari ubukene utobona kigoze yiwe, hari ibindi biza bisimbura kigoze kandi bigura makeya. Jewe kuva umwana wanje wa mbere wanje yavuka nari mfite ubushobozi bwo kugura kigoze, ariko nageze cyane amasaka ukavanga na soya ukayigura wenyine ukayikaranga cyangwa ukayihurisha. Ibyo byose ubiteranyije bigura makeya kuruta litiro y'amata. Wabiha umwana bakazabarura umwana w'umukene ari mu gushishishwa n'iki mwokagira Imana. Nabonye hano hari ikibazo cy'imirire, abana bacu nibakura nabi bakagwingira, kandi tubakeneye gukoresha ariko tugomba guhahisha, ntibazagira ubwenge mu mashuri. Nibatagira ubwenge mu mashuri tuzagira ikibazo gikomeye. Hano muri Kenya bagira umuco wo kurya imboga, kandi mureke mbabwire ikintu kimwe, abantu mwebwe murabyumva. Nzaje kugura isombe, mbana n'umugore wanje n'abana be, mwumva ko turi abantu batatu, ari inkono itari nini cyane, kandi abana banje boni batoya bazabajyanye n'ibyo mu mushaje. Isombe tuzaturya n'umugore wanje kugira ngo ngure umuteko, inza mugura ejo bundi nibwo nabikonvertishe mbaye nza hano, kandi sinatekereje ko nzabibabwira kuko yaravuze ati usiga utugura isombe kuko tuza kurigura kuri. Isombe naguze ry'imiteko 3, nariguze imiteko 3, nariguze amafaranga nkana n'amadolari 87 n'ibiceri sinibuka ibiciko bingana. Isombe ryo guteka kangahe? Kubera ko turikeneye. Mwebwe mugira kuma wiki hano, mugira isombe, mugira rengarenga imbwi, mugaburira abana imboga zigira intungamubiri zo kurinda bwaki. Muzamureka gusa kumva ko imboga ari inyama, ari ibishyimbo gusa. N'ibishyimbo ni byiza. Muhindure abana indyo, ukoroge uteka ibirayi cyangwa igitoki, ugikorogemo imboga nyinshi. Umwana arya imboga, niba adashaka kurumanga imboga zonyine azirye, ariko mugaburira abana. Nabo kuriya nababwiye kandi mbivuze bukeye, nabonye abana nize santé publique, kubona umwana utariye neza mpita mbibona gutya utarinze ubinyereka. Ndarangije. Imana ibaha umugisha. ariko mbariza kugira ngo turusheho kumenya. Mbere ndashimira inyigisho uvuye kuduha. Ikibazo nshaka kubaza, batubwiye ibintu byinshi bigera muri 4 kandi byiza, ariko ndabaza niki cyadufasha ku bwoko bwacu cyangwa bari hano kuvugurura imitekerereze cyangwa kuyungurura ibitekerezo, kuko ibyo wavuze byose bishingiye ku gutekereza kwiza. Niki cyadufasha? So ni kimwe. Ikibazo cya kabiri, wabivuze neza yuko turi abakene ndetse turi ku rwego rwo hasi cyane, no kwiga abenshi ntitwagize amahirwe yo kwiga kubera environnement twakuriyemo. Ariko nibutse mu nyigisho watwigishe kwa gatatu, hari ijambo wavuze ngo umuntu ashobora kwiyigisha
agahugu kakamenya. Nagira ngo uze kudusobanura iryo jambo uburyo ki abataragize amahirwe yo gukomeza ishuri cyangwa se abakuriye muri environnement itabapermeta kwaguka, uburyo no munsi nimba tugifite amahirwe yo kuba twakwiyigisha hakabaho impinduka muri twe. Nagira ngo uze kudufasha kubw'ico kibazo. Murakoze cyane. Twumve mwene data hariya umusore. Katuanze twakira. Sawa, nitwa Eric umusore. Mfite ikibazo kimwe. Nikijanye n'imikorere. Muri jewe nageze muri iki gihugu shaka kwiga ibintu bijanye n'imyuga, kubera inshuti ngira z'ubwoko bita abajaru baza bakora ibi by'amamodoka, shaka kwiga ico kintu. Hanyuma ngira imbogamizi imwe yitwa kupagasa, habura time yo kwiga no gushugurikira famiye. Niye strategy umuntu yokoresha kugira ngo abashe gukemura responsibility afite anabashe no kwiga? Murakoze cyane. Nakugana ari sawa. Murakoze cyane. Ndashima Imana yatanze uyu mwanya. Ndashimira je nahise nandika kubera ko numvise yatanze ibintu bisa n'ibiremereye. Nibajije muri kwifamiliariza kandi numva afitemo 7 nziza iri hejuru. Icyo nshaka kubaza ni gute usibye ko mpora nabiganira n'abacu hantu, ni gute twahindura kwifamiliariza bigazutse? Kuko uko nashatse kubivuga, urebye bene wacu benshi turi hano dushaka kuja hanze, kandi nko kumuvandimwe yaravuze kushaka kwiga, ariko amahanga menshi hari n'ibitabo biri hanze mu Bwongereza n'ahandi mu Birigi bihinyuza twebwe, bituvuga ukundi umunyamurengo wariwe. Nkaba tuvuganira bari ahandi, twakagombye kuba dufite abanditsi ibitabo bija muri website bikomeye. Niki mwadufashamo kugira ngo mugire nka coalition y'abantu batandukanye, nubwo wenda bene wacu badafite initiative yo guhura, ariko kandi mwagerageza gute kugira ngo duhindure? Kuko mu mbogamizi nyinshi zirimo hari ico zakora. Icya kabiri, hari document bari kwavuga ko tugomba kugira hano, ariko tugira limite. Niba koko muri ahantu hatandukanye tuzatubura abantu batuvuganira hejuru kugira ngo byike kuba turaha cyane, hari abafite okazi yo kuba bo kwiga n'ibindi. Aya mafaranga kuyaganye yimigwa n'abatuvuga ukundi akarya abandi, kandi bigaragara. Nabibonye henshi, navuganye nabo nabanye ntantu henshi ONG atandukanye avuganira impunzi ariko agahabwa abandi. So sinzi ko hari byo bizadufashamo. Murakoze. Reka duheze pasiteri na muzehe dusoreze kuri abo. Murakoze cyane. Jewe ni kandi ya kukivuga kubera ko nakumvise uburyo nakumvise byanteye nk'ishavu ryinshi kubera ukuntu umeze, umutima ufite n'ubwenge ufite. Numva hari akamaro ufite kandi womarira ubwoko. Nigeze kumva audio imwe ntoya, numva kuri ibibazo dufite iwacu, ko mbaje icyo kibazo kubera ko nawe wabikozeho. Numva bakuvuzemo ko umuntu wogira icyo amarira ubwoko muri iki gihe. Hanyuma buke
bukeya gutyo nyuma numva mu bantu bavugaga numva mu Rutambwe kandi nari nkuzi jewe kera nabaye Gisenyi wari umuvugabutumwa wagazohaza nari nkuzi nyine muri iyo uri zo mu mwuka kanagukunda cyane. Hanyuma maze kumva iyo audio numva ko utakiri no mu Rwanda uri hanze, sinabitindaho, ariko uyu munsi guhera waza numvise uri kure cyane yaho natekerezaga mu bitekerezo, uteje imbere mu rwego rw'isi. Hanyuma icyifuzo mfite ni iki, nuko wamaze kumenya ubwoko bwacu aho turi naho turi. Hanyuma nkaba nsaba habe n'iki kintu uvuze cyanyuma cy'ubuzima bwonyine uhereye ku bana, generation dufite ntoya z'abana bato barimo barakura nabi, ubuzima ni buto buri hasi. Naje nize ibintu by'imirire, nize imirire nutrition, mfite graduate muri nutrition. Iyo ndebye umwana nanje nza mpita mubona ko afite ubuzima bubi, gusa nyine bimbamo, ariko nta mbaraga nari nagira zo kugira kugizana impinduka cyane mu bwoko. Hari igihe mbirebera hano, hakaba igihe tubiganira n'abagore hano, ibintu nyine bitoye biraho. Hanyuma icyifuzo mfite ni iki, nidushaka tureke ibintu bya politiki, ariko wenda nabyo ni byiza, ni ngombwa. Impinduka wabonze kubona cyangwa se icyo ingamba ufite zo kugira ngo uhindure abanyamurenge tuve muri uko guciririka kuba hasi nizihe? Duhereye wenda no kuri hano Nairobi dufite abantu benshi kandi tutari kumwe nabo, ariko ushobora ubonye abantu 2 3 bari Nairobi bohindura abanyamurenge bari Nairobi. Nizihe ngamba ufite? nkaba nagusaba ko kutwigisha hano, urabona ko turi bakeya, kandi mu wundi mwanya uraza kubona abandi benshi turi mu rwego rw'itorero turimo, ariko ni iki cyifuzo ufite kugira ngo abanyamurenge tuva aho turi, kugira ngo tube abantu natwe dutere imbere? arakoze, katwumve muzehe tumara bisubize. arakoze mwarimu wacu. ahari ngeze mu masomo wigisha uyu munsi siho ikibazo cyanjye kiri, ngira ngo n'ejo wabitubwiye uduheza ubuhamya ko hari ahantu wazendukiye mu gihugu kimwe, tubona tubwiye neza kontina n'igihugu precisement ngo tumenye aho icyo gihugu kiri. wasuye ko n'abantu benshi bahasura bagiye kureba ibintu bya kera nko muri mizi. uhageze uravuga ati singarukira aha gusa ndinjira na hariya, babanza gusa nkaho bagowe, ariko urabavuga ati ndahagera. nagize amatsiko ndavuga ati se impamvu ni iyihe yagusunitse kuvuga ngo ngewe ndagera hariya abandi bahatinya? uko kwizera wari ufite muri we kurangana gute? ese umaze kuhinjira niki wumvise mu mubiri? wumvise ari ahantu hasanzwe nk'aryo abandi bose bagarukira, cyangwa wumvise ugezemo harimo izindi mbaraga, cyangwa icyatumye uzinestraliza nuko wari ufite kwizera muri wewe? nkabisanisha nkavuga ngo yego wahavuye amahoro kandi uri imbere yacu turakubona. ndatekereza ngo ese abanyamurenge tugira cyangwa bari hano n'ahandi, iyi Mana twizeye niki twayibyaza mu musaruro ufatika kugira ngo tubashe kugera ahantu ku rwego runaka? ikibazo cyanjye ni icyo. sobanisha igihugu icyo ari cyo, kontina precisement n'icyo gihugu ahantu kiri muri geography, kugira ngo tuhamenye neza. hanyuma umbwire ko kwizera ufite muri wewe nimba natwe ubwoko bwacu twokibyaza umusaruro kugira ngo tugere kuri nivo runaka. sinzi ikibazo cyanjye nimba cyumvikanye.
watubwiye yuko yorodani itameze nka rwiko cyangwa se rwerera cyangwa se yorodani ni fleve twama dutambuka fleve. Waba warageze byibuze warabonye fleve Congo? Warayibonye? Nimba warayibonye ni nka kuriya nini. sawa urakoze. Hano ndi kumwe n'umugabo. Uyu mugabo ni umuntu mwiza, ni umushumba mwiza. Buriya hari bamwe bazaba pasiteri atari abapasiteri, ari abavuga butumwa yenda, abandi bakaba bavuga butumwa ari abapasiteri. Uyu ni umupasiteri kandi bibabwiriye aha ngaha. Uko yambwiye niko nkora kandi ndamubaha. Ibidasaba kuja kure ariko aribyo mberaho. Ica Yorodani nagisuje. Igihugu nasuye burya iyo uvuze Ankorowate buriya ngiye guhera mu isomo risubiza ikibazo cyawe cya kabiri. Google ni umwarimu mwiza ku muntu uzi gusoma no kwandika. Nibazoza kubwira ikintu mwebwe mufite n'ama iPhone ushobora no kuyibwira utazi ururimi ukayibwira mu Giswahili ikagusobanura ijambo ry'icyongereza kari gusobanura mu Giswahili cyangwa ry'igifaransa kari gusobanura mu Giswahili. Ankorowati ba Cambodia, Cambodia mu Gifaransa, mu Cyongereza ni Cambodia, muri ville yitwa Siem Reap. Siem Reap no butazi kubyandika ubyandika ubwiye telefone yawe ukayibwira ngo Siem Reap ihita kubwira ngo ni Cambodia muri extreme orient muri Indochine ya kera abantu bize geography. Igihugu aho niho haba Ankorowati. Uvuze Ankorowati gusa nubwo bayandika ni nka Anglo-Croate niko bayandika ariko ni ikintu kizwi ku isi. Narababwiye ngo uzandike 7 mystères du monde kuri Google bahita baguhamwo cyangwa 10 mystères du monde ibintu bitangaje 10 biri ku isi bahita baguhamwo Ankorowati. No nijoro sinzi wabimbaje nawe mwereka amafoto yayo. Ico sico wari wabajije cya kabiri ndaza kugisubizanya ibyo bivuyemo. Ikibazo cya kabiri wavuze gifite akamaro kinagaragiye ibi bindi byose. Wavuze ngo wakwiyigisha gute? Isi yaroroshe cyane. Jewe nize namenye ko ikintu cyitwa ordinateur gihaba computer nageze nibaza igihe cyose ngo se niki kiza cyandika ibitabo kabona iriya myandikire y'ibitabo itandukanye n'iki niya dactylography. Naje kumenya ndi muri secondaire. Wowe uri Nairobi ugira byibuza telefone yawe igira connection igira internet uzisoma WhatsApp. Icyo nicyo kintu nuko ganza ntangira ngahita ntangira kwigisha kandi yambujije. Buriya Satani yarabarozi ibyo ndabyigisha mu nyibutse bivugeho mu materaniro y'abantu. Najanye umugore wanje ndazi yagize amahirwe nawe yo kwiga nk'abandi ko namushatse kera. Shikanda mubwira ni ufatira umwarimu umuzungu timuzigera muvugana reka nkwereke uburyo wiga bworoshe agira connection. Buriya niba ushaka kwiga icyongereza kuko ikibazo yari afite n'icyongereza bitamwereka amacana ari kuri Google y'abarimu b'abahanga bazi kwigisha. Ndamubwira ngo nje n'abakobwa be turamubwira ngo tuguhaye devoir ikicumweru kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu uziga ibikoresho byo mu nzu. Umenye ngo ikiko cyitwa gutya, icuma cyitwa gutya, isahani yitwa gutya, ibikoresho byo mu nzu. Icumweru cya kabiri uziga ibi ngibi ubasiga avuga icyongereza akambwira amatere bamwe nanje bikanyobera kandi amaze imyaka 2 gusa imyaka 2 yuzuye ni yamaze. Ni umugore wize primaire utagize secondaire. Kuvuga ngo kwiyigisha uriya mwanya uzumara wawusoma amatiku yo kuri WhatsApp n'ibihuha byo kuri WhatsApp. Iriya internet uyikoreshe kwiyigisha. Nimba ari icyongereza ushaka kwiga uko bazapronounce icyongereza neza wobyiga ukabimenya. Nimba ari isomo nka rya nutrition nari mvuze ushaka kumenya abagore mu Giswahili Google iratranslatinga mu Giswahili imirire myiza indyo yuzuye igizwe n'iki malishi bora uhita uyabona kuri
Google. Amasomo yose ari ku isi, yose ari kuri YouTube. Niba televiziyo yawe ikonekitaho YouTube, ushobora kubona YouTube amasaha igisirimba hano gihoramo. Umuntu ugomba kumara byibuze iminota 30 areba igisirimba ni jewe uri buraya kuko ndagikumbuye. Aho kwirwa ureba igisirimba hano, fata isomo runaka, teme runaka, uko ndasubiza n'ibindi byinshi, wiyigishe. Buriya sine nabwo ndakora kuri time management no munsi, uburyo bwo kugenga umwanya. Buriya ushatse kuba muri lisansiye, nabonye hano ushatse kuba muri lisansiye cyangwa umudokiteri ku kintu runaka, wiyigishije atari kugira ngo ubone ya diplome, wogira ubumenyi bwa dokiteri ubikuye, ugafata ikaramu yawe n'ikayi yawe, bakaza babivuga bakabisubira mukandika, bwacu ukabisoma, bwacu ukabirepeta hariya, uba wiyigishije neza. Nuko umwanya muza mufata kuri WhatsApp, timuzi ku myaka yanyu hayigenda, timuzi ko mukeneye ubumenyi, timuzi ko mukeneye amakuru. Tuzubona abanyakenya cyo dutandukaniyeho nabo, uzusanga n'agakecuru kangana urutega gasoma newspaper. Muza musoma newspaper mwe kubera iki? Ico cyo kwigisha rero, mwese umuntu ufite smartphone ashobora kwiga ibyo ashaka byose, ufite televiziyo ashobora kwiga ibyo ashaka byose. Strategy umuntu yakoresha kugira ngo yige kandi afite responsibility. Nashatse umugore wanje ndi mu wa 3 segonderi, we nari mu wa 4, hari mu kwezi kwa 3 naratangiye wa 4 mu kwa 9. Nukuvuga ngo wa 3 segonderi kugeza muri doctora nabikoze mfite umugore. Kandi naje araho nageraga kaba afite contrainte iruti yawe. Je warige nigeze kubona ntari bubashe kwiga, mukura ibutare mujani Bukavu, buri weekend yose nkaje Bukavu. Urumva burya utihambiriye tuzabona ibyiza biri imbere. Ibyo wita gupagasa niki kikubwira ko akazi ukora ariko kari right, cyangwa uri murakora bya bindi mwese mukora by'amaposhete n'ibitenge na kinyozi. Ugomba kureba nico nakubwiye, ugomba gutangira gutekereza. Tumia akili yako vizuri, ujue linalo kupasa. Waruzi kushobora kuja hariya muri la garage ugiye kwigiramo, nimba ushaka kwiga nukanisha Avuze, ushobora gukura nk'umurimo. Waruzi ko ushobora gutwara kwiga guteka, ukazuteka ibyo kurya, ukagabura barya bari muri garage, ukobana amafaranga rutaya poshete. Je nshinzwe ku designinga amaproje. Warangiza ukiga gukanisha, wacuruje n'amafaranga. Abanyakenya bakunda kawunga n'imvunguri. Waruzi ko wobwira umugore wawe ukamwira tureke kuzoza tuzunguza amaposhete, ukabaganiriza ugashaka market, barya nabo baza bata akazi kabo bakaja kurya handi, ukategura ka restaurant hahandi mu magaraje, bakaza n'umugore wawe akabaraho muzoza mwirwa, mugacuruza mukabona amafaranga kandi ukiga n'umwuga. Ni bife kubivuga ucyo ntabitekerejeho, ariko we environnement urimo nico ushaka gukora. Je nzangera hantu cyangwa hitamo na opportunité z'ibintu bihari. Niko nguko ni kugomba gutekereza, ukareba kizagufasha gukora kandi uhaye wika. Ko ndabivuga mu mwanya nyine mfite. Icya gatatu ni ikibazo icyadufasha kugira ngo tuvuganire ubwoko. Buriya nakivuze ni ukumenya ko nta muvugizi w'ubwoko dufite n'umwe. Aho gufata umwanya aho blaming abandi, aho ucira abandi urubanza uvuga ngo ko natangiye kandi kwangejeje kure. Kandi n'ubu nyine nuziko nakubwiye ko ndi victime, data yapfuye na mama na mukuru wanje. Icyampumurije vuba nuko nzi ko nakoze icyo nakagombye gukora, tavuze ngo bapfuye ntacyo nakoze. Umusanzu wanje natanze kugira ngo abanyamurenge babeho. Nukuri nuno munsi nofa nsa nkaho nafashe igihugu. Ngubwiye ka ijambo rimo kumenya bwenge rahagije. Yoba nawe warakoze nkuko, nawe ugakora nkuko, ndakurahire ndi tuba tumeze nkuko tumeze. Kandi naje mbikora, mbaye nkora akazi kanje, mbaye nkorera umuryango wanje,
nta manda y'umuntu mfite, nta wantumye, kavuga gusa ngo iki ngiki cogira umunyamurenge akamaro. Kuko mbere yo gutekereza umunyamurenge ugomba kwitekereza, ugatekereza aho uzasiga abana bawe, identity uzabasigira, naho bazasigara, n'amateka yabo. Kuko Bibiliya avuga ngo ushaka kubona amaboko yacu azayabonera mu rubyaro rwacu. Ikindi ndashaka gusimba, sinzi niba kiri mu byo nsubiza hepfo cyangwa kiri muri iki ngiki. Abanyamurenge ntitugeze n'inzimwe y'indi miryango, ariko shitani yaduteje amacakubiri. Sina shitani, ni twebwe, ni ubwa buturage nyine bwatumye tuticira amabarabara, bwatumye tutiga korora andi matungo, bwatumye tutiga guhinga ibindi bihingwa ngandura rugo. Twari dufite imisozi n'imisozi, tukababone ku kantu kamwe kashira, ibintu byose bikaba birashize. Iriya misozi yo kwera mw'ikawa nyinshi, iriya misozi yo kwera mw'icayi. Iyo tuba twarahinze ibyayi n'ikawa, tubaye tunorora bakanyaga inka, ikawa yacu baza batema igiti kigashibuka, icyayi baza batema igiti kagira gute kigashibuka. Ibyo ntitwabikoze, kandi impamvu tutabikoze nicyo cyatumye tunatangira amacakubiri ahereye mu ikanisa. Ukumva ikanisa ni hano mukuru apotre n'umwega, ukumva ikanisa ni iry'abega. Tiyakora ubishoboye agakora umwega, mwishwa w'abega, mubyara w'abega. Uko usanga naje impamvu bantumiye ari uko ndi mwishwa w'abega. Urwo n'urwenya nteye nuko ereze mako yabwiye nuko tutari tunaziranye. Turetse amacakubiri ukabona ni bya bindi gana zangaruka nababwiye amasumu n'ibindi, ukabona nukora ukoze kuri mwene so uraba wikozeho, kandi niko byagenze. Iyo ugize ngo urahangana na mwene so, umwe arapfa undi agapfakara, ni bene uko nguko. Tukaba umwe, ukumva responsibility zo kugiza icyo ukoze ku nyungu z'ibyiza, ikibazo cyacu cyakemuka. Ingamba ufite zofasha zodufasha ku bwoko tukava mu buzima turimo. Mureke mbabwire ukuri, ngira amahirwe akomeye uyu mugabo yabivuzeho. Abantu usibye ko nayo yaravuze ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo. Mureke mbabwire ukuri, icyo cyo ntibyari ngombwa ko ngibabwira. Habe naje hazabaho ngera ahantu hamwe kibaze, se uyu ni Rutambwe wa Rwanja. Nkiyo nyine nagiye muri corps diplomatique, ukabona president n'abandi benshi baza ayo mato, ariko icyatunaniye uzukanda kuri ubutu waburoza ahangaha, undi akabukanda haburaza ahangaha. Kandi kindi yagikomeye, tugaye turwana n'abandi, tukaba tubahaye umwanya tukihugiraho, aho abandi bo bagira amahirwe kugira ngo babone uburyo baturangiza. Mwatanze ni icyo cyonyine. Iki mpaye ngora n'aya magambo mpaye mvuga, icyatumye ntayabika mu mutima nkava ngo nyavuga, nziko nyo yagira kwingaruka, urumva. Ariko nyavuze kugira ngo nuno munsi nopfa, usigare wayumvishije, nimfa hazabe hasigaye ba Rutambwe bafite ibyo bitekerezo. Reka ngubwire, inzu ntarinjiramo n'igihugu ntarageramo, ariko igihugu ninjiyemo ngashaka kwinjira kuva mu nzu yo hasi, mu nzu ya gisirikare, mu nzu ya perezida, kandi bimwe bakaba aribo bantumira ntabishaka, nazigezemo. Wagaruka wabwira undi muntu, wabwira ngo kuramubwira ngo gira gutya, akamagira gutya. Ni bene uko nguko. Icyakabiri, abanyamurenge tugomba kumva ko turi abandi bagabo bose bakomeye ni abagabo babashije kwicisha bugufi. Hari abandi batagize n'icyo uzuhura nawe ukamureba ukishaka ikintu uwo mukuraho nakimuka kibura, ariko amusanga yarahangara iri haruguru ngo arakomeye, taze ngo taramane n'abandi, taze ngo aganire n'abandi. Ugasanga biri haruguru azakanga abantu, mukagira ngo akajunjamira, ukagira ngo none hari ibintu abamwo abakukarwa nk'akapati. Mana kuganire n'abandi, umenye singaho umenye ibyo mutekereza, singaho umenye ibyo ntekereza. Ninde wigitangaza muri twebwe wakoze indege? Nta gitangaza cyakoze indege. Habe n'ikinga. Musaza umwe wacu yigeze kuvuga ngo yamaze inka zose, ngo none umuhungu yananiwe gukora n'isindana. Urumva?
ngaho rero twese turi kimwe. Icyo dukeneye ubumwe, dukeneye kubahana. Ukamenya ngo nkamenya neza ko uyu nguyu njewe ndi pastor, uyu ni bishop ari hejuru yande ya pastor. Nkamenya ngo bishop ari hejuru, nubwo nshobora kuba murusha amashuri, nshobora kuba murusha imyaka, nshobora kuba murusha n'ubushobozi kubwiriza neza, nshobora kuba murusha n'ibindi, ariko kuva yiswe bishop yakagombye kuba bishop nk'aba pastor. Tukubahana kandi ukubahira umuntu icyo akurusha. Ariko twebwe n'icyo urusha undi muntu ushaka kukimubwira, zibuza mwebwe mwaje hano ko muranyumva. Hari abo nzambwira ngo nimuze mbigisha uburyo abantu bazabaho inanga, akaba akubwira ngo se twese saha ngaha tituri muri araturushiki cyane cyane giriya ni muhagera